adem kan aku berempat ya. Oh, sebolo. Sam, Ya kak tuan. diam aja. Tenang. Kata Jun apa ya? Kara bentar ada emak. Mi pakaian dep saya depan dengan malen kasih yang anak dia. Ada kak tuan, dia nggak jalan. Ya, masa deh ya orang aja jalan dep saya depan dengan kakek dia. Kok curiga lah? Ya kan kita sak pasangan. Demi menjaga hawa nafsu tak kok matur aja belajar ke nibanian tuan. Ya penting beda repot dia tuan kan ada gelai matar kan. Ya kan tak kira dia ya Sam. Makilah kakek lah celing ngereng bini. Celing kakek dia bini dia Sam. Ya, yang mana ring laki kan. Tak dokop dari situ. Ya kakek berada apa? Ya, kok kita harus kak tuan? Ya dan mah Kita harus kak. dia tu ni tak lu toju dana. Apa ki bro Sam? Mie kak tuan. Ya tahu je mie goreng Sam. Minta dia kayak kenan deh ke apa dia? Cái phú cái địch gì cả toàn. Ki kol 10 Sam tangi. Ya, ano kak tuan. Ni bini itu tak boleh orang juga kak tuan. Nanti malah dari bejadi nak kak tuan. Je Sam tak bisa. Makin tak berhenti sekali. Ki kol 10. Kalau kena masak mie goreng dia. Ya, tak kok tak nyapor kak tuan. Kakek kan ngeco apa asa jong. Tak apa asa kakek Sam. Apa sih kak tuan? Apa sih? Apa sada remah? Pada mami dia marah. Kok terus tanya kakek. Kakek mau tak jujur kangko jong. Salah tu sekangko ki tu sekalo kakek. Ki pacentar bingko ada. Iya kak tuan. Tak bahasa kak tuan. Tak sahur bila kak tuan tahuan. Je kakek Sam. Pengen nak kana madon. Kau nanti tak sahur pak tak apa asa. Kana dulu. La. Dia mami tele tak sahur kakek. Malam kak tuan begadang. Jadi pak. Ke balut tung sudah ya dua kak tuan. Pak tak kerja kena pas lah sabu. Im seperti ini nabeng lagi kak tuan. Terus semedi ke beda beli kakek. Ya kan antara konusman kak tuan. Kan konusman do orang kak tuan. Kakek Sam. Kita tu tordus gelo kakek. Tak landi bini Sam, andi anak. Cila karo ken marken tak sahur, kita apa asa kakek. Sengko lo. Makia sahur melolo. Yang sih ngata apa asa?